Welcome back to my channel. Today I'm going to show you about the earning of Marina Kintiuke bani. Kuli bro kiparok kiparjor. Kibjus ngi tunan pe kubora bani channel. Dengan pot parlong ngan pen tip shapi la dengan lane ngan pen in shapi la tu ka channel jongka Marina Kintiuke bani. Kiyo hadu katno hakashisngi lane kiyo hadu katno hakashi banai tem ta klem pen slem ko por ka jong people lom namar ngatip pidon preng kikam kibra bun te ban slem tungnya pe no ya kanika jingyo jong kanika Marina Kintiuke bani temen ta hakabaneng kong ngi haban tho social blend tem da ka mobile jong pikala yalam shane pide ban klik khate bato search nang ta hang tei pan pide bento Marina Kintiuke bani yakatei ka jingtho ngimdei ban bakla namar larangi tangshu bakla kamut ba ka kerteng channel ka jongki kan ompoi mo pe mtang la bakla kam namwan tinga penpha ngato Marina Kintiuke bani pe katukalawan temta hap klik hang tu sloganet mo perlok kam nei singpha mam namar kamdik problem ko jonga hendik problem jong ka network tementa kalaya lam shane pe kalaya lam shane bato Marina Kintiuke bani at 699 log in to favorite kidon menta hadu lailak shi 4000 ngot ki subscriber ka view ka bakiyo hadu menta ka de shi spa nripu million ka video ke bakila upload hakni ka YouTube tade hadu saus pa sau punya tuli ki krit ya kani ka channel ka jongki ha Oktober tarik arjar arpuwei teminta ngan scroll no kam shapo na markine don kam than ngan scroll shapo pe grid bi don kam kitur don kam don kam don kam don kam gane la don kam ki subscriber ki bakiyo menta hapo live post ni ki yo hadu like hajar ngut ki nong subscribe ka view ka bakiyo menta hapo live post ni ka de new point kendai million ka monthly earning ka jongki ka RK hadu live RK galap tam lane la manduna mo perlong ka yearly earning estimate earning ka jongki arpunya ke hadu saus pa arpunreu ke tementa ngan scroll kam shapo pe ka daily channel merit list pe ka jingyo ka jongki ha kanika arpunreu tarik bunai benengkong arjar arpunreu ku ka singin kong ngin ya pe kiyo adu kono arpunreu tarik bunai benengkong arjar arpunreu kiyo hadu kumba estimate earning ka jongki kiyo hadu kumba shispa san pulai dollar nang ta ab ya katengan sa shim average ngan sa multiply mo plok aku pisan dia temta ketiga ap new trik punah kong arjar pendriu kiyo handu kumba prapo dollar nang ta kap hakasni babut kendai pu sau dollar hakasni babut chispa ar dollar hakasni babut new pulai dollar drupo dollar sau pra dollar san pulai dollar live kendai dollar $100 live pendriu dollar $100 live pendai dollar new puar dollar tementa in ya pe ya ka bakiyo menin bat mentas ni ka bedai ka hanyau tarik bat ka pratarik menin nyau tarik kadu menai ba arjar pendriu kiyo live kendai dollar tementa singi ka bedai pratarik menai ba arjar pendriu kiyo hadu kumba new puar dollar tementangin ya ken average ya ka jingyo ka jongki hakashisni pe ka daily average earning ka jongki ka weekly average earning ka last 30 days average earning but ka last 14 days average earning then ka daily average earning ka day $66 nang ta ka weekly average earning ka day slice pa kan new dollar nang ta ka last 30 days average earning kiyo hadu RK ka last 14 days average earning kade hadu kendai spa sau pupra temta tungnya multiply ya kapisa
dolar shaka pisa India namar hakashi dolar kaya kaju hadu kumba prapun riu dolar temta tonginya multiply kenang bannya shai memperlong temta ngin ban multiply shaka pisa India mo tingin sim ya kedua average earning kabaka social blade kasim 100 riu into prapun riu ka ikwa mun penong hangne kelongba shi dolar kaya kaju hadu prapun riu haka pisa India temta hakashi sngi ka marina kin tuke bani ka kamaya hadu 3,000 riu pa niu pun riu hakashi sngi temta ngin multiply sa into live po sngi kamut ba hakashi banai ka marina kentu ke bani kat kamai hadu telipos pa asar pejar lang ka kamai hadu kumashilak new po jar ars pa prapo hangne kala bantam lani kala banduna mo prok henry om da bun shu nomar kat kum ka jingken jogane ka social blade wala kaduna tangan lara katam tang kandian henry kamda duna bun shu te tamne prok lu shubun kulisi jarmu bapil pe ganing video ngis kedepan next